We are glad that fine of 5 भाई, lakh मोबाइल has been किधर है? imposed. फोड़ेगा That तो। has to be paid to the victim. We are glad about that, and we are happy that this fine has to be paid to the victim. But as far as sentence of 10 years is concerned, we will study this matter. We will decide whether to challenge that portion of the order. We have not decided anything so far, but we wanted maximum fine to be imposed, and we will, once we get a copy of the order, we will take a call on it. तर त्यांच्यानी म्हटलं सुप्रीम कोर्टान ते चॅलेंज करतले म्हणून सो See, गव्हर्नमेंट they are bound to challenge it. We know about it, and we are all prepared for it. Our team of lawyers are there. We will defend it at any cost, and we will not let it lose in this manner. सो तुम्ही ही चॅलेंज करतली एनहान्समेंट Actually, the करपा time लागून has been granted of 4 weeks now, although it was announced as 2 weeks, but I was just called, and the lawyer for the accused was also called in the chamber, and the judges have told us that he will get the time of 4 weeks to surrender. सो तुम्ही ही चॅलेंज करतली ऑर्डर एनहान्समेंट ऑफ अजून मेरेन आम्ही काय डिसाईड करूंक ना, पण आम्ही आता स्टडी करतले आणि ताच्या फुडें डिसाईड करतले. आम्ही मॅक्झिमम सेंटेन्स मागिल्ले 10 वर्सां सेंटेन्स दिला, रिगरस इम्प्रिझनमेंट दिला ताका 10 वर्साचो प्लस फायन मारल्या. आता ही जी फायन दिल्या पळय ती 5 लाख रुपया ती फायन विक्टिमांक दिवपाक लायल्या, आनी आमकां खरें बरें दिसता की ते विक्टिमांक कितें तरी कॉम्पेन्सेशन मेळटा. सर सरेंडर करपाक केन्ना कितले 4 विकाचो टायम दिला सरेंडर. आनीक कितें फायन बीन हें करपाचें आसा? आनीक ती ल्हान आसा, 500 रुपयाची बी फायन आसा, ती स्मॉल अमावंटाची आसा. दॅट इज नॉट अ बिग. येस, थँक्यू. चार्जेस खंयचे खंयचे लायला आतां सध्या 376 लायला, 372 लायला, एफ लायला आणि जी लायला. म्हणजे दोन, एक म्हणजे पॅरेंटल पोझिशनाक, दुसरें एक डॉमिनन्स पोझिशन, हे दोन्ही सेक्शनां लायल्या आणि तांकां दोन्ही हाजेर 10 वर्साची सेंटेन्स दिला. पण दे वील रन कन्करंटली, म्हणजे बरोबर चलतली 10 वर्साची. सो टोटल सेंटेन्स ताका 10 वर्साची. रेप चार्जेस कितें लावपाक रिक्वेस्ट केल्ले रेप चार्जीस लायल्या ताका न्ही. 376 अंडर ही इज कन्विक्टेड अंडर रेप ऑल्सो, बट दीस इज अ स्पेशल टायप ऑफ रेप. देर आर कॅटेगरीज. This is a rape when you are in a dominant position. This is a rape where you have an authority over the victim. So those charges are applied, and there is a conviction. ओके.